e ka simolla ke bidiwa Justice Thebe Moilwa ke tswa ko Zesmo Engineering re sane contract le government ya ga Mampi a bonno re hilwe di-plot di le 100 tshwanetse re tabe re thabollo Mampi a bonno mo go tsone Mosuwa town ya lo re ikaela gore ka di 1st of February re tabe re establish a site ka re handover e dirilwe last week Wednesday so re tabe re simolla dipekete di la mo simolla ka di 1 tsa February intention ya rona ne le gore re batla gore Mampi a documentation you take at some the approvals so take at some so hela gore in less than 18 months Mampi a ba hit project e re di gates me o ta laolwa ke gore a di approvals di tsamase tsa di plan le dilo tse di tlhokahalang mo dikagong go ne maikalo a rona